Sayetnaba marakta Manipur gi amata ngairaba Manipur Technical University gi wathok ngasi fawba loisinba naidri amabu oirabasu mari leinaba department matam chana miyeng sangduna waroisin amadi purakpa mathau tari tongan ba student organization amadi lamdam asigi masak nairaba miyoi kayana hausi oiriba MTU ki BCS qualify oide UGC ki section 7.3 de piriba norms amata sudi haiba wafam kaya hongdokkiba leikre numit kaya ni haukre adubu issue asi loisinba kouba leikre panbe avadi Gujarat ta chahi asimaktada Sadar Patel University gi VC criteria sudi haiba Supreme Court na kakati Dehradun gi dum University de su sahi karge umanga High Court na VC kakatkiba leikre adubu lamdam asidadi Manipur University dagi AP Pande lauthoknaba honabada sahi kaya sangna kongjang sanction kiba aduma Manipur Technical University dasu thoklagadra haibu wahang lakne paliba linga asina waroisin amadi purakpa mathau tare haina wafam kaya thamlakli Manipur State Government na ordinance sama haukiba 2016 gi 23 April da pass torakanda masi haudoki pot amani aduga madugi matungda 2017 da regular 17 to 20 2020 pokta regular BCM hapki aduga masigi matungda amuk aikoina regular BCC loigra matungda magi government na makoi gi amuk regular BCM hap khrabani na akoi in charge na su puba yadaba potu laibani asengbagi magi keno dadi rule dadi UGC gi dumba section 7 clause 3 gi matungina di magi keno hapagi matang aduga in charge regular BCM laigra matungda aikoigi in charge ama leiba yaba yadaba na singba mayam ama leikre adubu aikoida matamadugi ikoi higher and technical education commissioner oiba Hare Krishna na aikoigi Manipur Technical University gi in charge oina amuk matam khara purami masi government na aikoigi appointment pina honabada stop gap arrangement na adugi makhada 6 months ki period amaka tawuda ngasai gi aikoigi amuk aikoigi madugi higher and technical education commissioner gi si yaya de na akoi satra sangstan mayam aduga nakan section mayam dagi protest tawnarakpadagi lai platform tombi na amaka hawki aruga technical university gi wathok asi akoina ngasi nongmagi yamna he ka hena kanjalakanda Manipur leba satra organization mayam amasu ihau kaya houdna tawri hojik tu UGC da tongan ba aduga ministry da hanagi satra gi sangstan pairamba aduga any individual singna case mayam ama thadana kotna akoi mapung phaba technical university magi sanabum thokpa chatfam thu magi laibum thokpa criteria mayam fulfill oiba singdu madu happy o haina akoina hojik lairiba akoi gi tombam bage sogi magi against nataga fogi wafam natana marksi matik sade adu tawde magi criteria switch di haibu wafam mayam ama lai koina thengnaba fangi media ge source tagi adubu akoina hojik khanggadawna akoi nong subu matamda akoi satin jangi satin nama tupakan nong protowe adugumna akoi education si magi sector sing si protect tawno honabada akoi adumba umbrella amkhak yamna chumba amkhak laibra chumra haindi khalle aduna akoi BC ma hapata matamda akoi regular BC se hapa matamda magi criteria subu matam subagi mathakta akoi kaino daka le jade am ten haikanda mahak international gi level da magi publication si magi kaino gi kaino nipan dagi tadana magi topic nipan dagi tadana smai tawgadabani kana lei aduga 10 years ki experience sugadabni professor moina recognized university dagi haibna chingbanga chagi university UGC grant commission gi 7 section 7 clause 3 gi matungina lei aduna ngasi mana so dum bage sona dum claim tawi ma 10 years 11 months ki experience oire leire ana ma adum claim tawu lei adu hojik aina haijening badi matang asta yenari mayam sing si kanana sumi kanana lali hana court laiba pot am oibnina court ki matang da pukhalaga khanaruragadi subjudice oyana akoi soidan lakani madugi potu loina nathaina thamgraga hojik su leibak miyamgi Manipur praja miyamgi Manipur Legislative Assembly da 12 suba state legislative assembly gi session phammi manungsida whether opposition oigera ruling no oigera sab chaba masigi pot waroisin ma porokna ba masi pukhatpi ba khanaba matam yaure hana khalle aduna akoi achumba kaino do tawna bai damakta akoi miyamgi damakta miyamgi seva tawne ba lengak ta yaure basing nasu achumba puthokna ba MTU gi matang sida Manipur Technical University matang da soidna tawbo phai torokani haina ju khanba thamjai aduna akoi UGC gi adugumba kaino July
2018 da majuda misconduct amadi fraudulent oi haiba sing mayam ama masigi ji yaure madugi matungina haina akoina uba phangjare aduna regular BC ma leramamnina masi in charge BC hamuta chapchaba regular BC ma hapadu yamna mathau tare aduga akoina matang asda example oina akogi university grant commission gi magi ngasai piri ba section akogi section 7 clause 3 gi matungina handaki chahi gi 2022 gi manungda akogi Sadar Patel University Gujarat laiba asigi matungina magi BCC fulfill oide criteria sudena lokthokpagi wari lei mamangda akogi Madras High Court na Madras University lokthokki aduga sahi ani humgi mamang ahum mari mamangda Dehradun da laiba Dum University du High Court na kakthalaga smain tawki aduga Manipur da di akoi hujuk charik chahing na laiba potse yamna laibak thibne hawi lawi aduna Manipur khunai amadi Manipur praja miyam amadi satra khunai gi mai afaba tawnaba honariba mayam ama ngasi leibak asida akoi adugumba afaba academic atmosphere ma education gi sector ji phagatnaba quality education poroknaba quantity na honariba marakta akoi Manipur Technical University gi wathok se atu matamda lenga no lotion biragadi lamdamasda afaba mara chetpa education da yamna mapung phaba oigadra aduna Manipur Technical University gi ekoi gi yamna hujik matam sangna chronic oidana tha tare dipan ekoi gi tongan ba student organization aduga ekoi gi leiriba ekoi people sing university gi education gi maramda wakhan khanjaba adumba ekoi gi people sing na hujik yam nungai taba thodok ma thui adu oja one ekoi gi kai khumnajariba ekoi vice chancellor Tongbram Babeswar Dr. Tongbram Babeswar gi matang dani namana vice chancellor oibisi gi matang da maduda mase misconduct ni incompetent oi dishonesty oi fraudulent oi aduga immoral oi haibna singbagi tongan ba charge amada ekoi gi RTI activist amana tharakhiba adugu madugi response oina ekoi public grievance redressal cell Narendra Singh Haidana Kauba Deputy Director Amana Mahana Asagi Handaki June gi tangkun ga mari 2022 da madudai koigi UGC gi University Grant Commission gi Joint Secretary da thagi ba serol amada hari basi masigi mathakta disciplinary action lokhatna nabugi damakta yengjalu haiba adugumba CMSU latest hoina phangba leire adu hojik tawbudi akoina aigi site gi academic ki lamsidai da khanjaba university gi oja ama hoina aigi wakhal dagi leijabadati University ki vice chancellor ama haibasi masi tarai do post amanate vice chancellor haibase masi si kaidawi haiba matamda hariba university dugi ti mahangna asagi prime minister gumani aduna mana conductor kanda mogi court haibam laini adegidi akoigi academic council haibam laini executive council haibam laini sigma mayam se masi si mana loina maksiamen oiraga panar kadaba poni aduna university ki vice chancellor ama oigi haitaragadi maduda mamonda akoigi highest level competence oiba integrity leiba moral phajaba institutional commitment leiba adugumba sahi taragi adugumba administrative academic administration phajana leiba professor moina thabak purakpa adumba mioi singju deida vice chancellor khangadabani habisi UGC gi section 7.3 gi magi 2018 gi regulation de yam phajana clear oina yauduna lei aduna hairiba adugumba makal gi mioi singa se masi deida koi gi oja babeswar gi si hoi magi oiba tungan version ama oja babeswar gi su leigani adugo madu open noina media da laktrabanina aikoina media da phangiba information sigi matungina ti mahaksi koi gi ITI tagyel da koi gi principal oina leiri matamda principal matik chadi haidana mase longthok pigraba adugo mioi ni haidana madudaida koi strike tawpadagi adum su lei aduga vice magi koi gi PhD gi matang sidaida koi allied discipline da interdisciplinary da history department dagi phangi haibana singba su leiba adagi muk thabak mayam am lobda haidok taba lana tawi haibagi misconduct tawi haibagi adumba kitang am su leiba aduga nakal amorom da muk sahi taragi 10 years ki magi professor am oina natragana academic administration da madudaida phasana salai rei madudai leirakre haiba adumba akoi gi madugumba akoi kaino competence oiba adumba mioi am oibra haibu da su khara khicik questionable oiba haitare doubtful oiba adumba mayam se leirakpa sidaida mabu vice chancellor oina hapak pa haibasi amuktang re-examine tawraga haitare people singi interest ta satra singi interest ta aduga loi thoidok khedokna leibag isiku education gi platform masibu sok tananaba akoi gi madubu akoi gi hariba platform masibu soksal laktananaba gi damakta madudaida akoi khanjaba adum mioi singi interest ta haitare masi amuktang re-examine tawrakanda masi sumbra lanbra haibase introspectively yengaga madu lalam taragana akoi shamdok
semjin mioi ba se land ba ngamde oja ba be sor gi sumangai amagi sumangai aduga amuksu ekoi people sing da su sumamme oja ba be sor sina aduna maram oiraga sumai sumai tawbani haibagi magi yamna media gi kuthang da ekoi gi explanation ama tawraga masigi nungai taba chamamna ba interest leija ba haibu tare mase kari interest leibak sigi education gi interest leija ba mioi sing gi chamamna se kokna na bagi damta hona ba se masi court ki custody da budi hoi court ki site ju tawrakani adu masi athubada khara yangna masi tawhanningi natragadi ekoi gi academic se masi manipur state ki su yamna academic line je da yam sokthai india gi top 100 university gi manungda manipur da leiba university amta na yan bada ngamde aduga amarom da mu india gi top koi gi bharat ki india international gi oiba top 100 university da na mu india gi university na yan bada khara wana hekta thokpa adugu mase lei maramaduna asigum basinga se masi ekoi oja babe sor gi case kumba ekoi ap pande gi case legre siguma case mayam se vice chancellor hapa matam da vice chancellor is the supreme authority of the university institutional head se mana oibani adudai da mana head soi gi matam da mana aran khongthang am thang gi matam da institution do pura setback to doreni mang doribani institution ama mang bai base mahiroi lising da khujing oiraga mang doini mahiroi lising da khujing oiraga mang bai base backbone of the society gi yanglen saru yaug da oidoini yanglen saru yaug da society ai base kari no habida yanglen saru yaug da tinthro kumba adugumba han gumba adumba mioi ngakta ni tholaka doise maramaduna adugumba khunai adudagi kalhauge hai taragadi changchang lauba mating leiba khunai ama ohen gai tar education jidadi corruption tawdaba education jidadi isa misa jonglei melai nai daba aduga political power political gi wing magi makhut khut खुदसिंग से सांगदोरागा अतई सांगदोक सगी सुनु कैसु काइदे अदुगा पॉलिटिकल की पोस्ट ओइना बाय चांस से लौनबगी फिबम मम तोरपसे मसी अखोय हागमले मसी गुमसे तौबिगनु अखोय पॉलिटिकल लीडरसिंग दा अखोय आइगी साइड की कोक नंदना हाइजनिंग बदी हारिबसे मसीदा अखोय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिंग दी पॉलिटिकल की खुद आइदी लोअर ओइगेरा मसी हाई स्कूल की लेवल ओइगेरा हायर सेकेंडरी की ओइगेरा कॉलेज लेवल ओइगेरा लाइबा यूनिवर्सिटी लेवल ओइगेरा हाइबसिंग सिदा एनी कंडीशन दा ओजा हापतो ऑप्शन दा ओइगेरा ट्रांसफर थादोक थाजन दा ओइगेरा प्रमोशन पीबदा ओइगेरा वाइस चांसलर खनबदा ओइगेरा करिगुम मखल की खुद अमत थिंजन बिगनु अदुगी खुद तो एक थिंजलप मतमदा कैदवी हाबा मतमदा खुद तो थिंजलंबा मिकुप्ता असागी लैरिबा कोई मनुंग द यावबा पोट खुदिमक सो केमिकल रिएक्शन थोकांदा कैदौगेदा अमकपा मखल की अखोई अमोटपा अदुंबा अखोई सिजनबा याद्रबा पोट अम ओइहवी पॉलिटिकल की खुद से एक थिंजलंबा मिकुप्ता अदुदा थोलकपा रिएक्शन से अफाबा ओइदे मरमदुना सिगुम सिंगति कन्ननबगी दमकता लेबाक मियाम थोइदोक एंदोंगना आई तौबंगंबा अंगम मथौसिंग हारिबसिंग सिदैदा आईगी साइटगी एकेडमिक के लमजिदैदा वाखन मचा अमा खंजबा ओजा तोलब ओजा अमा ओइना हाइजनिंग बसे लेबाक मियामना अदु तोंगान स्टूडेंट बॉडी सिंग लेरिबा अदुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा अदुगे यूनिवर्सिटी की एस्पिरेंट होइबा वाइस चांसलर एस्पिरेंट कैंडिडेट मयाम सिंग लेरिबसिंग असे मसिदैदा अखोय अमोट पकाली अमुबा काली तो तैदननबगी दमक्ता हारिबसि लो कोर्ट की खुतांगदगी सु तौबदाबदी तौबिरी अदुबु लो कोर्ट की वांगाक नतना लेरिबा तोंगान बा अथॉरिटी सिंग असिना मसिदा खुद मियंग चंगबिरगा मसि मियामगी सममनबा सिंगनबा से अथुबु मतमदा कोहंद्रगदी एकेडमिक एमटीयू दा मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी दा लाइबा ग्रोहोन से नोमखक पुंग अमखक अनिखक लापनति एम फनायाम कुइसले ग्रोहोन जिना कुइना लाक्सलगा सुम लगी तारगदी ग्रोहोन मतमददी चाबा थकपसु यादे हाय अदुना चाबा थकप यादबा हायबदी एकेडमिकली अनफिट होइबा अदुगुंबा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की माइरोइ सिंग थोलकनी मसिदगी कन्ननबगी दमक्ता माइरोइ चा क्या कन्ननबगी दमक्ता मी अमखकी येंगा थबक तौबसे मसी तोपीबना फगद्रा हाइदना आइगी खुद आइगी कैनोदगी तोलबा हाकी मागी आइगी साइटगी मियामदा अमसुंग थोइदो हेंदोना अंगम मथौसिंग असिदा अपील अमखक तौजरी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक सी सिजनरगा अखोई इंडिया दा मरुइन मणिपुर दा अफबा लेंगा अमा अफबा गवर्नेंस अमा दुगा ट्रांसपेरेंसी दा अकाउंटेबिलिटी लेबा गवर्नमेंट अमा प्रोग्राम होनजबने हंदक अखोइना कनेगी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हापगी मतंगदा कने थेंगबसी नियम लाना अदुगा खलोइदबा अरांग मी अमा हापख्रे हाइदना अरते खंगदगी आई जून की तांग तरुकता इसाना यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन देदा कंप्लेन से तोंगान अमम थाबनी अतो जून की तांग कुमरी दा
ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯀꯨꯝꯃꯔꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯝꯃꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯡ ꯀꯨꯟꯄꯥꯜ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ AICTꯗꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ UGCꯗ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ UGCꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ UGC ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯈꯟꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ UGCꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MTUꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ UGCꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦल ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ UGCꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MIT ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ NIT ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯨꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯁꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MTUꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯥꯅ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ PhD ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ PhD ꯇꯧꯐꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ PhD ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯝꯗꯦꯕ ꯖꯁ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ PhDꯗꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯨꯔꯥ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3-4 PhD ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯟꯗꯛ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯃꯤꯁꯀꯟꯗꯛꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ 5 ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ 5ꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯥꯌꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯀꯟꯗꯛꯇꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯂꯧꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ करीगुंबा मसी UGC तौरगा मास लौथोरदि फरे करीगुंबा लौथोक्तरगसु लौथोक्तबा तारगदि अइना अथु मतमदा अइ चीफ सेक्रेटरी ता मागे सगी माना तौगिबा मागे कनो सिविल सर्विस रूल मतुइना मोंद लहुम तब डिसिप्लिनरी एक्शन दो लौवेना हुजि कंप्लेन अमा थाना बा सेम साधन वरे मदु करीगुंबा मनिपुर सरकार लौदि लौरे लौदगदि अदुसु एप्रोप्रिएट फॉर्म द सकनी अखोगी टारगेटि मतिक चादबा अदुगा कनो हाइतारेको मी अमा अखोगी मनिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भाइस चांसलर हापसे यानिंगदे हाइबसिनी अदु मार्क्स लौथोकदबनी अदु मार्क्स एक्शन लौगदबनी हाबा वफमदु मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी असिदा ओजा भवेश्वर तोंगवा मसे बीसी ओइबा हाइसे मणिपुर मियामना खंगलबने हाइतारे के खंगलबने हाइतादि अखोगी मासे क्राइटेरिया सुदे मतिक चादे हाइबसे मणिपुर मियामना खंगे हाइतारे मियामना खंगबो सितो सरकार मियामना खंगले खंगला मतुंगसिदा अखोई सरकार सु खंगलबनेबा खंगबा सिफौदा सरकारना तुमिना लाइसनबा हाइबसे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थोखिबा एपी पांडे की मतमदा थोखिबा इरांग अदो अदुमुक पामलब्रा हाइबस क्वेश्चन से अखोइदा थोखले हाइतारे हजि तसेंग हाइरबदा अदुमाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी थोखिबा इरांग अदाइना थोखलकांदा ओजा भवेश्वर से लौथोकदबरा हाइबा क्वेश्चन से अखोइ मणिपुर मियामदा मियामना चिंगनबा अमा थोले हाइतारे हजि AICT दगी चेसो अखोइ थाजाखरमनेबा रिप्लाई सु लाए अदुदा मोइना हाइबसे अखोइ क्राइटेरिया सुबदो लौगनी हाइनसु मोइनसु थमलकनेबा UGC नसु हाइरिबसे अदो हजि सी सुमाइना थमला आबो फौदा मणिपुर गवर्नमेंटना एक्शन टेकन तौदबा हाइबसे मसी तसेंगना मनुंगदा कइगुम खरा लौतुनरब्रा हाइबसे अखोइ चिंगदबा ngamदेबा मसी तसेंगना हारकांददि मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थोखिबा थोक्तबा यादे हाइबा अकनबो खोंजेंग लै तारगदि अदुमक्सु तौबा तारे नखोइ अचुंबगी दमक्ता अखोइ तंगाइ फदन तौदबा यादबा थबक ओइरदि अदुमक्सु तौरकनि हाइतारे For technical university asi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ BC ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ UGCꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ 7.3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ BC ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁꯣꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अखोद रिप्लाई पीबीरई रिप्लाई हाईबिरक्पा द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर एंड इज देयर फॉर सबजुडाइज हाइना हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अखोई फेसबुक रिप्लाई पीबीरई रिप्लाई अखोई फेसबुक की माइकईदगी याजनिंगदे अदुना असुमना कोर्ट केस लेरी हाइदुना करीमता तौबा ngamdraga हुजिक मणिपुर मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की BC असना मपुंग फाबा BC अमगुम मथौ तौदुना लैबसिसु यामना लाइबक थीबनी अदुना अखोई मतम असिगी पैसा पाइबा शक्ति लैबा मियोय कया अमना अरानबा थबक थोरम कया अमा चथदुना तौरकपा मतमसिदैदा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना येंगदुना लैबा ngambiramba yai adubo अखोई फेसोकनादि येंगदुना लैबा ngamjaroi मरम असिना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी असिदैदा लैरिबा इशू असि लोइसनदुना मतिक चादबा BC असिबु लौथोक्तुना मतिक चाबा BC मा हाप्तुना यूनिवर्सिटी की थबक थोरम कयादा मपुंग फाना चथबा यानबगीदमक्ता अखोइगी फेसोकना हुजिक मखा तारपो ओइना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अमदी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दा अखोइ चे थाजखरे अदुना हाइरिबा चे सिंग असिगी रिप्लाई लाआबा तुंगदा अखोइना मणिपुर की अमता गाइरिबा टेक्निकल यूनिवर्सिटी असिबु कन्ननबगी थबक थोरम कया अमा पाइखटजगनी अदुना अरानबा थबक अमता अखोइगी लैबाक मणिपुर सिदैदा तौबा यारोय मसिगिदमक्ता फेसोकना लेपचगनी हाइबसे हाइजरी।